buryo bworoshye bidasaba igishoro cyinshi, bidasaba amafaranga ahambaye ku buryo watangira umushinga nawe ukaba rwiyemezamirimo. Ibintu birashoboka rero, ushobora gukoresha urupapuro rusanzwe, urupapuro rwa A4, hanyuma ugakora envelope nziza, ukaba wabona envelope imeze gutya, ishobora gukoreshwa kwifashishwa mu mabotike bashyiramo ibintu byiza baba bapfunyikira abakiriya. Turabibutsa ko ibi ngibi ari urupapuro ruzima rwiza, imbere n'inyuma umweru, nta kibazo cy'ama inki cyangwa se ibintu byanditseho bishobora kugirira ingaruka ubuzima bwacu. Urupapuro rwiza rw'umweru ushobora gupfunyikamo ikintu icyo ari cyo cyose, ushobora gukora envelope nk'iyi ngiyi, hanyuma ukaba wagira icyo ukora, ntiwirirwe wicaye gusa, ahubwo ukabihangamo umushinga. Tudatinze rero, ndagira ngo mukurikirane turebe ni iki twifashisha, dukoresha iki, bisaba iki, buri ntambwe ku ntambwe. Rw'umweru rutanditse imbere n'inyuma kugira ngo murabibona, fatanya turasigaho, umanura inshuro imwe, warangiza ugafata urundi rupapuro narwo rwiza, ukomeka hahandi wasize, ukarwomekaho. Ubwo uba ufite urupapuro rungana gutya, abazi iby'impapuro babita A3 cyangwa A3, urupapuro runini. Hanyuma nanone ukongera ukarufata ugasiga ku rundi ruhande kugira ngo bize gufatana, ugafatanya hamwe wasize. Nguku ngaka akantu dufite noneho rwa rupapuro rwacu ibyavuye dore n'uru nguru uko rumeze rufatanyije hose. Hanyuma uri tugiye gukurikizaho kindi gice cya kabiri cy'ukuntu utanga inguni n'indiba. Muri rwa rupapuro rwacu twarangije guteranya, turarufata ukabanza ukareba niba hatabayeho gufatana mu gihe wateranyaga, hanyuma ukayiha indiba mbere na mbere. Kubiha indiba kugira ngo murabibona, indiba ni ahantu hasi kugira ngo ntawe utabyumva, indiba kazinga kugira ngo umwanya uri hano ngira ngo murawubona, ahangaha hazinze kuva hano kugera iyo ni indiba. Iyo umajije kuyibona rero, haba hakurikiyeho gushaka inguni za ya envelope. Nibuke ko envelope yacu imeze gute. Envelope yarangiye dore ukuntu imeze, ifite indiba, ifite n'izi nguni zose ngira ngo murayibona. Noneho iyo warangije indiba, ko haba hasigaye kwiha inguni. Kuri inguni kugendera kuri uru ruhande iyo tugiye gufunga, ufata ngira ngo urayibona kuva hano kugera ahangaha, uhina uno mwanya, uragahina agapapuro, uragahina, hanyuma ugakora ku buryo uno murongo akawahinnye kaza kagahura n'uno murongo wa hano, n'uno murongo w'ahangaha. Katugerageze turebe, uragahina hanyuma ukareba n'imbere niba koko bihuye. Birahuye. Ukareba n'urundi ruhande narwo ukarumanura, ukahina n'urundi ruhande narwo ukarumanura, ugahina n'urundi ruhande narwo rwa kane narwo ukarumanura. Usigaranye ikintu kimeze gutya, kugira ngo biragaragara kubibona. Hanyuma ikiba gisigaye ni ugusiga ya kore yacu ngiyi. Ubwo urasiga uruhande rwa mbere, ubanza ugasigaho hose uruhande rubanza, ugahindukiza n'urundi ruhande, ariko ntusige hose, ugasiga agace gatoya kuko nirwo ruhande ubanza kubikaho kugira ngo bifate. Hanyuma ugafata ikiganza ukinjizamo hano kugira ngo ruze
uze gufata ya ndiba, hanyuma ukongera ukaza ugafata hano imbere, ugafata rwa ruhande rubanza ugasa n'ufungaho, wamara gufungaho ukamanura n'uruhande rwo hejuru, uruhande rwo hejuru. Ubwo icyo bigusaba, icyo mpamvu ushyiramo ikiganza ni ukugira ngo ibintu bibe bimeze neza. Hanyuma rero kubigenza gutyo, ubonye ibintu bimeze neza, urayihagarika gutya, warangiza ugafata ikiganza cyawe ugatsindagira za ndiba. Umaze gutsindagira indiba rero, ikiba gisigaye ubitwara turayitsindagira. Murareba indiba yacu twatsindagiye n'umunsi murabibona, biragaragara neza. Ikiba gisigaye ni ukuyifunga neza kugira ngo igire inguni neza. Ikiba gisigaye ni ugufata ino mitwe ibiri, aha n'aha, hanyuma ugashyiramo urutoki gutya, ukabanza ugahuza imitwe ya hano